Reka nongere mbaye ikaze hano kuri Damuru Talk Sport. Munyemerere dore mu ikipe ya Manchester City muri Premier League. Umusaza bita Pep Guardiola ntago bimugendekera neza muri Premier League. Nukuvuga ngo uyu musaza Pep Guardiola amaze gutsindwa imikino 5 yikurikiranya. Ni ibintu bitegeze bimubaho muri kariyeri yiwe. Benshi bari kugenda bavuga ati se Pep Guardiola yaba amaze kumenyekana uwo ari muri Premier League, akaba agiye kwerekana niba agiye gusuzugurika koko, kuko muri kariyeri yiwe nakubwira ko aribwo bwa mbere atsinzwe imikino 5 yikurikiranya nyuma yo kwandagazwa n'ikipe ya Tottenham Hotspur ikamutera ibitego 4-0. ari mu gahinda kenshi cyane kuko Tottenham yamwandagaje ku uyu mugoroba. Yewe benshi kugenda bavuga ati se yaba ari cyo gihe cyo kuba yagenda, ariko ni nyuma yuko mu minsi ishize yaje kuba batangaza yuko uyu musaza yongeye amasezerano y'imyaka 2 ashobora no kongerwa. Ariko benshi bakavuga ati Pep Guardiola umuvuno we waba waramenyekanye cyangwa se yaba arimo aragenda avumburwa. Ariko haka tutegereza ibyo Pep Guardiola aza gutangaza nyuma yo gusinya amasezerano y'imyaka 2 ntabwo biri mu kumugendekera neza rwose. Yego yaramaze igihe kinini yaravunikishije, arimo abasore nka ba Rodri, harimo abasore nka Kevin De Bruyne, ariko De Bruyne navuga ngo yari yagarutse ariko ntago byaje kumugendekera neza muri bano rwose. Ni imikino 5 yikurikiranya rwose amaze gutsindwa bitigeze bibaho kwe Pep Guardiola bimubaho. Ugiye kureba n'ubusesenguzi abantu benshi kugenda batanga kuri iki gitsindo cya Man City, barimo baravuga ati se yaba ari kugira ngo aha amahirwe ikipe ya Liverpool se na Arsenal ndi kuzigenda ziyegera, dore ko yo n'ikipe ya Liverpool ubungubu tuvugana harimo amanota agera kuri 5 yose. Ukuvuga ngo Liverpool hangaha ibaye serie ishobora kwegukana igikombe cya Premier League, nubwo nyine Man City yegiri kugenda biguru ntege, ariko amanota 5 ntago ari menshi ugereranyije na Guardiola tuzi. Yewe agahinda arimo ntago muri iyi minsi tuza kureba wari buze kugatura, kuko Guardiola ntago wapfa kumwizera, dore ko iminsi iri imbere ashaka kuza kuzikubita ikipe nka Arsenal nawe ibaye serie. Nuko Arsenal umusaza nawe bita Mikel Arteta agenda ataza no guseri, naho iki cyari igikombe cye kabisa, kuko murabyiruka season isize ntago byaje kumugendekera neza. Ariko murabona ko uko Man City kugenda itakaza no biragenda biha amahirwe ikipe Arsenal cyangwa se Liverpool kuba yakegukana Premier League. Ariko Arsenal nawe yaje kuba igitwaramo neza, inyagira agakipe bita Nottingham Forest ibitego 3. benshi bari bayiteze Arsenal, ariko Arsenal yaje kuhacana umucyo rwose. Arsenal iravuga ati natwe ntago dufite gahunda yo gutakaza, mu gihe tugomba guprofita amahirwe Man City iri kuduha. Baje kuba profita amahirwe Man City kuba batera Nottingham Forest ibitego 3-0. benshi bari bavugaga ati Nottingham Forest ni ikipe yari imaze imisi imeze neza, ariko uyu musore kagapeti kose ntago kaje kuba kayiha gahenge. Baje kuba bayitera ibitego 3 rero Nottingham Forest barayibwira ati subira mu cyiciro cya 2 n'ubundi waje utabimerita. Aya makipe rero yo mu cyiciro cya 2 aza ari kurwa no kugira ngo atamanuka. Benshi baravugaga ati Nottingham guhura nawe muri iminsi n'ukuburu ukugira, ariko Arsenal yaje kuba ihacana umucyo, iravuga ati ngewe dufite gahunda yo kuba twatwara Premier League, dufite competition nka League. Ariko Mikel Arteta aravuga ati kwego dufokasinze kuri Premier League, dore ko hashize n'igihe tutayitwara, wenda ndeko nakora amateka no Etihad. Yaje kuba abivuga neza, aravuga ati twebwe dufite gahunda yo kuba twakompeta, ntago tugomba gucika intege. Ati aya ni amanota 3 tugomba kongera ku yandi. Baje kuba bikora neza rero, babitsa Nottingham Forest ibitego 3. Baravuga ati natwe reka dukomeze dukompete, dore ko ikipe nka za Chelsea ziraho hafi, za Liverpool nazo ziraho hafi, yewe na Aston Villa ho hafi nazo ziri kuza zikomanga. Baravuga ati kadusevinga aya manota n'ingenzi. Navuga ngo Arsenal ikomeje neza gutya byagumye kwibyarira umusaruro, kuko ugiye kureba umusore nka Bukayo Saka ni umusore uri kwifasha muri iyi minsi. Navuga ngo ni nawe yubakiyeho, kuko murabibona ikipe nka Arsenal uzarebe yo Bukayo Saka yatameze neza. Arsenal ntabwo tuza kuba tubona yataka, turaza kuba tuyibona itataka. Uzarebe imikino yose Saka abanzamo ubona uruhare rwiwe. Nivuga ngo Arsenal ntago ari ya kipe wavuga ngo wavuga ngo Bukayo Saka dahari ntabwo wabona icyo rwose kiba kigaragara yo Bukayo Saka dahari. Ukuvuga ngo Arsenal yo ntabwo wagumya uvuga ngo wapfa kwiha amahirwe uko uyiboneye, kuko umuntu bita Arteta nawe
ahora muri trust process, kandi abafana ba Arsenal ntabwo ari ibyo ngibyo bahora bifuza. Ikintu bamusaba kugira ngo amukiping no kuba yabaha Premier League. Yewe reka tureke ko Champions League wenda bigoye kuba yayitwara, ariko Premier League yo birashoboka kuko murabona mu challenge wiwe Man City atangiye gucika intege. Amanota 5 nta arushwa na Liverpool ari nta manota menshi, kuko Arsenal yego nayo ntago iri kurushwa menshi, ariko nayo igomba gucyama imbaraga ikareba ko yibura hari ikintu yaza gukora imbere y'ikipe ya Liverpool ndetse n'ikipe ya Man City. No kuvuga ngo ni byiza ko kuba twabona ko Arsenal itwara igikombe, kuko abafana nabo baragikumbuye. Navuga ko Arsenal iheruka igikombe mu myaka myinshi isize, ntabwo byagutungura kubona itwaye igikombe, rero byaba ari cyiza cyane. Mu kibayo nayo ikipe bita Chelsea nayo yaje kuba ibyitwaramo neza ku bitego byiza 2-1 yatsinze ikipe ya Leicester City. Ni ikipe ya Leicester City yahozemo umutoza ngubu gutoza ikipe ya Chelsea. Yewe baje kuba bibyitwaramo neza. Enzo Maresca yaravuga ati ngewe ikipe ndayize nayivuyemo, reka nyikutere 2-0, I mean 2-1 kugira ngo nawe ubuta uzitekerezaho. Rero ku munota 15 umunyasenegal bita Nicolas Jackson yaze kuba atirikamo igitego. Biragenda bigira ku munota 75 Enzo Fernandez za gushyiramo igitego cy'umutwe kuri pass nziza ya Marc Cucurella, ariko Chelsea nayo yaje kuba isa nkaho ishaka kwirangaraho. Yewe yari yizeye itsinzi koko hakiri kare, aravuga ati umukino dushobora kurangiza ari ibitego 2-0, ariko ntabwo byaje kwigendekera neza kuko umusore bita Ravi yaje kuba akora penalty. Rero umusore bita Jordan abibaza kwinjiza neza, birangira ibitego 2-1. Navuga ngo iyi Chelsea nayo iri gukomanga kuko uko twa predicting buryo izazimeze ntabwo ariko twayibonye. Chelsea ni ikipe yagiye ku isoko igura muhisi n'umugenzi, benshi bagenda bayivuga nabi kubera ko bitewe n'abakinnyi yagendaga igura. Ni ukuvuga ngo season ishize yatangiraga bavuga ati ni ikipe irimo igenda igura umuhisi n'umugenzi, kuko murabyibuka ko Chelsea season yagiye gutangira iri kubarirwa mu bazamu 5-6, abataka nabo yari umurundo, ariko urakubona ko umusore ari kugenda cyane imbaraga mu Senegal Nicolas Jackson ari kugenda akiranye imbaraga nyinshi cyane ngo arebe ko yagumye kwegeza ikipe ya Chelsea imbere, ko dore nayo iri muri competition iri kubona ko bishobora gushoboka. Kuko niba ikipe nka Chelsea irimo irarushwa na Man City inota rimwe ryonyine, ni ikizere Enzo Maresca ari kugenda agira abakinnyi. Ni ukuvuga ngo ni ikipe ifite swag, buri mwanya mu kibuga ifite abakinnyi 2. Ntabwo rero wagumya ubreminga Enzo Maresca nkaho wenda wamutuma byinshi, ariko birashoboka yuko nawe yakompeta akaba wenda yaza muri Big 4. Wenda Big 4 birashoboka, ariko yego Premier League ntabwo ahita uyimutuma nk'umutoza mushyashya atanayibonye, nta kintu wamubremingaho. Ariko kubera ko ari muri competition abafana nibyo tuba twifuza nk'abafana, ariko ntabwo Enzo wamubreminga. Reka dutegereze ko Enzo Maresca nayo hari buze gukomanga, dore ko ikipe nka za Man City zikugenda zigwa hepfo mu bishanga. Reka dore ko Chelsea nayo yaza gukomanga, ko twari ko yaza kuba yakompeta muri Premier League bikomeje kugenda bigorana. Yego Enzo Maresca ni ikipe ya Leicester City, impamvu yaze kuba anayitsinda yanayivuyemo, yego azi imikinire yayo, yego ko yahise abona umusimbura we, yego, ariko ntabwo ibyinshi ntabwo avuga ngo byahindutse. Imikinire yayo yarayizi, niyo mpamvu yaje kuba ayitsinda bimworoheye. Iyi Chelsea yaburaga n'abakinnyi nka Pedro Neto ntabwo yarahari, harimo abakinnyi bese nka Reece James kapiteni nawe ntawe uhari, ariko ntabwo byaje kwibuza gukora amanota ku King Power Stadium. Reka tujye muri La Liga, tujye mu ikipe ya FC Barcelona yaje kuba inganya n'ikipe ya Celta Vigo. Navuga ngo iyi FC Barcelona ya has free kick benshi bari bayigira ikizere ubwo yatsindaga Real Madrid ku mukino wa El Clasico, yatsinda ibitego 4-0, ariko no kuvuga ngo iyi Barca nayo ntabwo iri kugira akantu ka consistency, iri kuzigatsinda imikino 2, igatsinda 1 ikanganya. Ibi ni ibintu biri kugenda biha imbaraga ikipe ya Real Madrid, kuko ikipe ya Real Madrid ifite ibihane 2 niza kuba ibitsinda haraza gusigaramo inota 1 ryonyine. Bivuga ngo iri nota 1 ryonyine ikipe nka Real Madrid byibura uterushije nk'amanota nk'icumi, byibura uvuga ati ugeze wenda ugire nkarane imikino nk'itanu wenda udatsindwa, ni icyo uba uri guha
navuga ngo ni imbaraga uba uri guha umukompetita wawe nka Real Madrid. Real Madrid niba utayisize byibura nk'amanota 10 ntabwo wakizera La Liga, kuko Hans Flick yatangiye tumubona nk'aho ari umutoza nyine ushobora kuzabikora neza, kuko yari yasizemo n'ikipe ya Real Madrid amanota 6 yose, none amaze kunganya imikino 2 ikurikiranye. Ni ibintu tutari kwishimira nk'abafana batari kwishimira nk'abafana ba FC Barcelona, kuko Barcelona kuba yazanye Rwanda Whisky rero ntabwo twamutuma byinshi kuko amaze no kwisazira, ariko ni ikipe y'abajene, ni Ramaze yazamutse basore nk'aba Gavi nk'aba Pedri nk'aba Lamine Yamal n'abakinnyi wakubakira ugatwara La Liga, ariko Hans Flick natabyitwaramo neza nawe ashobora kuzamera nka Xavi, kuko Xavi nawe murabyibuka ko uyu musaza Hans Flick ariwe yaje asimbura, ariko ndabona nawe natagenda neza. Murabyibuka ko ikipe ya Real Madrid ibaye serie irazika gutwara igikombe usinziriye rwose, kuko iyi FC Barcelona nibe serie kose nitaba serie ikipe ya Real Madrid iraza kuyitambukaho rwose, dore ko hatarimo n'amanota menshi rwose. Mu gihe ikipe ya Real Madrid yatsinze ibirarane bya bibiri rwose, haza kuba hasigaramo inota rimwe hagati y'ikipe ya FC Barcelona ndetse n'ikipe ya Real Madrid. Ikipe nka za Atletico nazo ziba ziri aho hafi zikomanga, ariko nk'izi za Celta Vigo ziba zishaka gutanga challenge nyine, niho La Liga itangiye kuryohera, niyo competition ubona nyine iryoshye, ubona nka FC Barcelona ziri gutsinda bigoranye, za Real Madrid zigatsinda bigoranye. Bavuga ngo abantu batangiye gusubiza amaso muri La Liga kugira ngo barebe ko amakipe nawe yaza kuba achallengingwa n'aya makipe matoya yo muri La Liga. Reka turebe ko Hans Flick hari bukina ari buze guhindura mu ikipe ya FC Barcelona, dore yuko agasore bari kugenderaho nako Lamine Yamal nawe ko navuga ngo gamaze iminsi kari mu mvune, ariyo mpamvu byashoboka ko irimo iragenda itakaza umunsi ku wundi. Reka tujye kuri uyu musaza umunyabigwi, navuga ngo ni umusore kabisa uri muri number 1 mu mupira w'amaguru. Navuga ngo Cristiano Ronaldo baje kuba benshi bitangazamakuru byinshi bigenda bibigaruka bivuga ati se uyu musore yaba agiye gusanga Mourinho mu ikipe ya Fenerbahce. Mourinho rero yaje kuba abivuga ati reka nta connection mfitanye na Cristiano Ronaldo, ibi nibyo izo ni rumors rwose, ntago nigeze mvugana nawe, ntago tuyagenera communication. Yaje kuba abivuga neza, aravuga ati ngewe Ronaldo ntago nigeze mvugana nawe, kuko benshi bari kugenda babivuga ngo ashobora kuba yagiye kwerekeza mu ikipe ya Fenerbahce iri gutozwa n'uyu musaza Jose Mourinho, uyu wahoze mu ikipe ya Manchester United akanyanyura mu makipe nka za Chelsea. Rero uyu musaza yaje kuba abinyomoza, aravuga ati ngewe ntago nigeze mvugana na Ronaldo ari mu ikipe ya Saudi Arabia muri Etihad, ntago ngewe nigeze mvugana nawe. Icyo ndebana nanjye n'abakinnyi banjye tukareba ko twapushinga, tukareba ko twatwara igikombe cya shampiyona. Ibya Cristiano Ronaldo yese bitera utwatsi gutyo, aravuga ati ntago nigeze mvugana nawe, musubiza amirwe mwisaho. Wenda n'abafana ba Fenerbahce bizeraga ko uyu musore ashobora kwerekezayo, waje kuba wabwira ati mutuze mufokasinge ku bakinnyi banyu mufite, ibya Ronaldo mubisize pembeni, ntago Ronaldo ngewe mubara mu mibare yanjye. Reka mbashimire mwe mwese mwakomeje gukurikira amakuru y'imikino hano kuri Damuru Talk Sport. Cyo ngusaba ni gukora subscribe, ugakanda like na share na comment kugira ngo amakuru y'imikino atagumya kugucika. Amakuru yo nakagaruka, ndabakunda cyane, ibihe byiza.